Ole chi bai le ve kule tun tum chu save Mizoram Facebook group pakhata ma nui intiin chi minister pulal duma hena open letter thon ve te tlat maya engi aron soya enge thon chan athuron zia kan lo ngai thlang open letter pulal duma chi minister ama sa in chi bai le inhena thil soidu tam tak kaneya ma se he isu chau hi ka soyang ADC area ZPM chituin sang hi somni pakhat kumtira tangin kalo fe chuak thina longtlai district a MLA candidate kan nei ve thiang MT in voisom basari lai longtlai kalun nge nge ni kha nangma ngei po ka zui thin cha atul na chuan sumpo in sen huamin ka theina zongzong ZPM tan ka hlan ti hretura ka ngai ole ZPM lai district a chi kan tua area bagi public meeting a ithu soipo YouTube a ngai thak thein ala om reng ti lai hi ama sain ka soidu kan LADC kalpung chelu tukle kan system diklo lu tukhi state a ZPM kan lo sarkar ve chuan state chakna nen LADC kalpung siam thatnan MDC ticket a fresh blood kan vorhlomanga MDC ni tote mirinom lo le ruling lai piang bo thin te MDC hi katai motia ka chol veang thalai te ka kian veang ti du lo ho hi nol veka LADC a fresh blood MDC kan dinanga chung ho chuan kan ram so an siam tha veang ti base na kan ei zongzong I hena voi tam ta ka soi ve thin ke hi nu ber ve te ma ni la ram le nam ve mi ka ni ti poi se ome ti chuan nang ngei pon publica darnon ma in lo lu dru ti thlengin somnai siama chumi a MDC lut ngam chu pushe ku nga chia hi ning he nge tuna MDC ZPM lut ho hi MLA election la ya nang ma le ZPM policy nui za chiam na na mang tu te an ni ZPM ta na ha te be sei ne ya mani sum le pai tha le jung senga abula tangai nung zui tu te MDC ticket be sei ve ho te so clear te I khongai hlomem ti hi ka zo na che ani huna lo kala in sarkar tirin MDC thlengtlor zuan hoin ruling lai chu belin ZPM chu anron lu chila ULP angin sarkar nam thu kan toma avoi khatna chu an tlola ni kha khang lai khan ZPM kaniya MLA election la ya thei topa min be tu MDC ho kha ka support lo shim shima ka do na sa hloma an sarkar lo reng bokani ta kha mi hlui ho an lom vek ti hi ka soidu tuna longtla is MLA in party ron lem lovin LADC a sarkara in so nge ama mimala adu wangin vizir sanga irungna wanga thiamlo chang to chu CEM tan somin ZPM anga sarkar simantum mek ti kalo hria nang le I ho te le in party ten eirugin dulova thu chamin pathian ma in tiama chu in thu tiam chu vo in ni thlengin in din pui hlein ka hria alomom bok in lo do thin in huat ber eirugna ni si chuan eirugna wanga thiamlo chang chu I hnol ngamangem ti hi ka zo na che ni ye lalle thu nei du wang ringota do tur dik do ngam lo chu ini ka ring hau lo thung he LADC isu hi huai sen taka do tur dik I do ngam ngei ka be sei manu I aizol chon pui ole kha open letter chief minister hne na manu I aizol chon pui na athon ania engtin nge kal se lang tero ke ni thu ani lova engtin nge kan chief minister hian alo don sonang engtin nge man lak zelang tero chu kan hrezel tur angai la thange ole tu na chuan politician te ni na tlang pui kan ngai thlang politics rui MLA in anin ti politician zoka eng level in thanpo hi antan chuan an ba date lukani an hoi lo chunga an lom zia hi clear tiang thloma hlok lem lo tak chu kumtina tul puya afa te le khazir tluan tling pa ngai anum manglo au pa ber to tin pol kwa thleng ve a thloma le ni zain hlo ti lowa chuan apar tivona ru nget lur chu anun dan phungani top to a thi thlengin ani arinom nu ber hi taima in thogrim lo pheise chu chu ti hlau ma se hei wang hian politician
that chezor koi takani phaloi si kamis hlui to ngong hlai chi a ngong chu atuk khumlama por chap to a harim hle a min an mit thla poin chu kor chu hazia party thil ti satlia pheiko ka bun ngai lo bata sleeper a ke arti zona chuat var pela pol khwar do rai to abun chuak thina anbial tu mla alo kale ro chuan savun pheikhok dum ke artui soi abun chuak thin pathian thua in politics in apol na sazoka an party chanchin an che thana soitlor chu a hna berania soitlor thiam apan duan duan bok thin an venga party thilti choi khoma omin akal ma thin hle a fatu vut vut thin party lukhuma khuma bial tu mla in a hminga a ko lau te chu atan chuan leiden an ringot mai nui vun vun chungin kuwa le turin pheikho kyar tui soinen aliam vut thin tlai lama fun te an han petreta an han khit ke pa akai ma bera a thok mol ber thin an party hminglamin aw lau lawa bal fashanin anui hok war thin an party chu an sarkar lo aring ngai lo ma se aring swal photo an venga chuan an party ta na neutral hip lo chi ber ni mai thei an han sarkara aizola a kamis ngong hlai nen an bial tu mla motorin akala an kho campaign office a lamre theiber le porber thin kha khwal ar angmain atri dui maya a thlenin a chung hla ve deuh te na chuan atlang tlawak lo an lo ngai sang te chiam tlat lo mla chuan bol te tin alo chon chaya thing puya han khilai te chu lotling a in ti to mla ina tlai chu ai phak ni meu hi chuan engma dil nga hian a in hre to lo atong sang to in sak tran puina dil na le a fa pau pa ber tan pion na dil na tur le khazor tak mai chu a han phora beidong silo be sei sang vak tur silo wa lo chan dan chu an bial tu chon alo thiam na sa le khazor chu chuta chuan tia an ko hmuna peturin akeng kwala a to pa a thelut ve ta chat mai kha hlotling tai mo tia nui vun vunin an khwa pa na sumo atangin ain soi thei ho tana an khua a thlen phei chuan tlem bel hlekin soi turanga khom mai a silpolin pakhat hon po hrian tam na ro a le khai ro tram top thlengin azor ta ni sarkar sum din hun budget an party din hun chiang zok hi amanin aman phalo hrimhrima digna wanga retheni velo rui nei retheni zok afa te po lekha thiam hek lo apa nga hruang hrau pui hunglung tak party Ruihchilh mol top party thalai flektar natlang ti vela pombor thei tak ko shan lama tho hlok lutuk lem lo bokan ni iunin na an tel ve hlau mi pariatin cheng noi ni man anin troma in sem tur hisab ranin side drain an siama an khotan ti lam an ngai tuana a thleng phalo anin sem tur hisab rengin an thok tlon rama chetakani an bil lang ni in voktal anom hlawa kezi ni alei ho an side drain stone das manga phiri zeta an siam chu akal pel fowa azak lem lova an bial tu mla chuan an chung kwang hi an khwa chuan an tlema ti mama hetiang mi le chung kwa hi abela chuan tam hle sia du ti chuan a hausa chak hle ang mla le mla candidate tan chuan chung ko duom an tlenga an zara million a har lova an million thoina zara an ni an re thei tlok reng thunga mol mang takin vuive bui thin ma se party an ru thatlat mla le block hruai to lok tan chuan thla timuang suai tu mi hlutak tirkwal tura hruai duan tla kan ni an party an sarkar lo ani po in an ni tin hna angai renga an sarkar po in chung khur tlabal takan ni tho ther hlo chiawa te thakhat po an chung ko ta na dai lo an don te chu an ru chan lian takatling an chung ko din chona tur hi pa ber politics a tel phalowa an bial tuimele chuan an ding chuakang ti a hlau hial bokang in thlan kum alo her chuaka atal na ber anuam ti ber a boruak hak bera tang le a sa ai tam pha ve deu zan rei tak ho satlia ve a ru bere ti lovin mi poimo chin whatsapp group a atel phalo tluang zel party campaign office a hla pe chu
aring lutuk ti zoi deuh to teu emaw a zoi lutuk tiring deuh teu an ti changa a her tu ani lam an ti deuh lai pawh a pen chuak hmasa pawl ani le to tlipna ania sin mipui hi an ding chuak sup sup anga anin to delanga sarkar le politician mamo em lo hian an khosa anga voina an lal ber ber ang hian tun engte ual an ngai lo anga an mani mol chil belo chau hi an kiam dua kang ti hi kan politician ti hian an hlau ber awma sin e khai he thu zia khi chuan ngai to na ti thui hle mai ilo tel ve ilo in chik don nia ole zofa official channel hi khongaya min lo subscribe saka min lo share sakzel turin thlir tu te kanin nge na ni e hon man nom ve kule